jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Dibe em ji pirsan تماشاوانی خانی تیوی دما و خوش به هیویدارم روشاوا باش به ده 15 وی مهیده بری 65 سالا لگوندی گری سیراک و گریدای باتمانه یه سالا 1958 شورشگره کی کردان قهرمانه کی لهنگه کی برخودانوانه کی کردان یه گوره چاوی خوالیجیانی بکر زو کت نوا جیانا تکوشین و خباته و زو جناوا جیانا سیاسی و تکوشری و شورشگریا کردی جی بارکر خاطر خوخوست اوی قهرمان هان ده یکی مجدار 1991 لباجار اوین قامشلو ده حسرت آزادیه ده حسرت ولاد ده ناوا اوینا ولاد خاطر خوششیانه خوست و بگولیا پککی گیهاشت کاروان سرخوابون و آزادیه اوی قهرمان هان ناوی وی محمد جاهد شنر که لروجاوای کردستان دهات ناس کرن بناوی احمد شنر ناوی احمد جی کل خواه کربو اگر ون پرس بکن جکر هات یعنی جبرکو هنه کس دناوا هر دو ناوا ده شاشت بگلو محمد شنر یا احمد شنر ناوی وی لمالی محمد جاهد شنر لین ناوا رخصنه ده احمد و احمد شنر ناوی احمد جی کو حوالی وی ایکو دناوا رخصنه ده احمد کرد که ده چمش کستونه ده شهید کد دو کس راهشتن وی ناوی هانه محمد جاهد شنر راهش ناوی احمد و شمسدین اکتاش کنها لأوروپایی او جی راهش ناوی احمد اوی ابو احمد اکتاش او ابو احمد شنر اویا دناوا پککی دما اویا جدا مزرینری پککی بو و بگولیا پککی خوینا خواه دیاری کرد و کردستانی کر دیاری دوزا سرخوابون و آزادیا کردستانی کر لکر لباجار اوینه لقامشلو روجوی بی از وکی چواز نهاز ورد آخدم روجوی بی لباجار باطمان و کولان بناو محمد جاهد شنر بی اوی دبستان بناو محمد جاهد شنر وی چی ببن پککه ولو حتای کجرین محمد جاهد شنر اورهان آیدن انوار عطا چتین گنگر سایمه آکشن بیرجان یلدز و همو قربانیان پککه حتای وی نامینن دیروک و روژک بی حقی وان کسی هان جه چاوین کجرال درخینه اف کجرین کو هنک دناوا پککی دن حتی نها هنک جی درش پککی بردانه دیروک تشتک یعنی کسی کل دو راستیه بچه وی راستیه ببینه کم زیده وی راستیه ببینه لقام شلوجی لدربیسیه جی لعاموده لباجار اوینه قامشلو روجوی بی کولان دبستان پارک وی بناوی احمد شنر چی ببن وی گوتنی جبیر نبکن اگر پشتی 10 سالا بجی دبی
نتنه لقامشلو لروجاوای کردستانه لباشور کردستانه لروجهلات کردستانه لهر دوری اف قهرمان هان ورن ببیر آنین دما مرو وان قهرمان هان ببیر تینه نه دیرک جیبه مرو لعنت لکجری وان تینه محمد جاهد شنر نه یکی هندگه بو نها بری از لسر وی با آخبم کا امل کورتجیان آوی بو کورتی بجی امل تماشا بکن بیچه انفرماسیون ام دکارن جوه کورتجیان آهانه ورگرن پشتر ام وگرن لسر گرینگیا محمد جاهد شنر ده هندری پککی ده گرینگیا تفگر آوی هولدان آوی د دمکی گلکیر کرده به تایبت دو کنگره چاراده لسر با آخبن و ناس بکن دست پیکی املوی بیوگرافیا کورتجیانا محمد جاهد شنر ناس بکن فرمو محمد جاهد شنر لگون دیگری سیران گو گریدای باطمانه ده 15 چلیا پاشین سالا 1958 ده جدایک بویه جمالبات کولات پاریز و مالدار دیاوی جنا کردات کو شو و نافدار صالحه شنره و باوی وی شوکت شنر کو خباتکار کی ریا ترینی بو هم وک پرولتر کارکر هم جی وک برپرسی کارکران ین ریا ترینی لباطمانی بو باوی وی با اصلی خواه جا آمده یه دبستانا سرطایی لگون دیگری سیران خوندیه جبر هن ناکوکیین مالباتان یین لسر اردان ده سالا 1965 ده چه دبستانا بناوی جنگیز توپال یا لباطمان اولور خوندنا خواه بردوام دکه ده سالا 1970 ده لباطمان دست بخوندنا دبستانا ناوین دکه جارا یکمین ماموسته کی بناوی محمد علی کو با اصلی خوش دیر سنیه ناس دکه محمد شنر جبو پیدا کرنا جه رازان و خوارن گلکی آلی کاریا ماموسته خواه دکه ده حوشا مالا خود اوده که دوی بناس کرنا وی ماموسته دیجیانا محمد شنر ده گورانکاریه کی مزن چه به چاوین وی لسر روشا جواکی و پرسگریکن سیاسی و آبوری و سوسیولوژی ین جواکی ودبن ده سال 1973 ده دبستانا ناوین ده قدینه و ده ازمونه ماموستتیه ده بسر ده که قیدا خواه لباجار میرچینه ده دبستانا ماموستتیه ده چه ده که جارا یکمین رامان چپگیری و سوسیالیزمی ده پارتیا کارکرین سوسیالیستین ترکیه ده ناس دکه پشتره هنجوانین باجارین میرسینه ناس دکه هر وها حوالین شورشگری ین ترکیه ین وک ابراهیم کایپک یا ناس دکه و گوهرتنین نو ده کسایتیا شنر ده چه دبن دما شنر دبستانا ماموستتیه دخوینه ده سالاویا داویده ده سالاداریا ترک بریارک دگره کو دبستانا وان بکه لیسیا ماموستتیه جبو اف بریار نی پجراندن پروتستویا خوندکاران دست پیدکه لگلک جهان خوپیشاندان بیکتین یک جریبرین وان خوپیشاندانان شنر و حوالین وی زکی پالابیک ادریس گزل و صلاح الدین بلگین بون شنر لگل حوالین خواه یه جزا خوار بون لباطمان وگرن و خوندنا لیسه لور بردوام دکن ددمین خواه ین والا ده شنر دچو جمککی خواه احسان شنر که دکانکی وی یه دروتنی هبو لور فیری کار دبه و دبه ترزی هر وها لگل خوندنا لیسه شنر هم کار دکه هم جی مراقا ویا فوتبولی زیده دبه لو ما تبلی چند هوالن خواه تیما فوتبولی یا بناوی رامان ایدمان یورت
و تیما فوتبولی یا بالناو گونش سپور آبادکن و دناو ده وک لیستیک باندلیزه. ده سال 1976 ده محمد شنر لگل هن هوالین خواه وک عزت ابلیج، عبدالدین ساتجی، احمد کرد، انور عطا و معصوم قرکماز روزنامه که به ناو دوش گازته در تینن. هر وسا محمد شنر بری خود ده کار روزنامه گریه و روشنبیریه و شانگریه. خودی روزنامه وی پره نوی دان باوی محمد شنر بو و برای وی مزن احسان شنر بو. لی جیانا وی روزنامه ندریج بو. 4 هجمار درخستن، 3 هجمار وی پولیسین ترکا توب کرن، 10 هجمارا چاران ده روزنامه هاته گرتن. محمد شنر ده سال 1976 ده جاره یکمین مظلوم دوان و باقی کرر که پشتی حقی کرر هاتو بو باجار باطمانی و ناس دکه. مظلوم دوان ده داویه 1976 ده لباطمانی گلک دما و کاری ریخستنی دکر. پشتی هب ناسکرنی لگل چند حوالین خواه ده داویه 1976 ده محمد شنر جی تبلی گروپا شورشگرین کردستانی دبه. ده سال 1977 ده دست بکاری خوی پروفیسیونلی دیکه. ده ناواوی کاری ده جوان ماموسته کارگرین پترولی لگل همی کسین کار دکرن ده خبات سیاسی ده شنر وک خباتکارکی هری لپیش بو و رولا خواه ده ناوا شورشگری کردستانی ده دوماند. محمد شنر، معصوم کرکماز، فاروق آلتون و ادریس گزل تم ده ناوا خبات باطمان سیر دوانی ده بود. ده سال 1978 ده نافبرا کارگرین پترولی و سندیکای پترول ایش ده هن کیشه و پرسکری کرودان. شنر بکاری ریخستنی و مجول بو و دست آوید کار و خباتی و بشیوه کی اشکره و فکری دهنبری پولیسین ترک درکت و شنر هات بنچاف کرن و جزای کی بچوکلی هات برین. دوی سالی دجی محمد شنر تبلی کنگره PKK یا لگوندی فیسی که ده 28 مجدار سال 1978 لدار دکه دبه. محمد جاهد شنر ده چلیا پاشین یا سال 1908 ده تیگرتن 8-9 سالان ده زدان دیاربکر ده دمینه. ده 14 تیرمه سال 1982 ده تبلی روشین مرنه دبه. ده سال 1989 و نوطی ده به هزاران گرتین سیاسی لگرتیگه ترکیه هاتن بردان محمد شنر جی یک جوان بو. به زوری ده شاندن لشکری ارتشا ترک لی جلشکری دروه و با آلیکاری خالان خواه و هن حوالین خواه چپگر خودگینه یونانستانی لور خودگینه PKK و تی کامپا بقای یال لبنانی. دبینه عبدالله اوجلان چه آنی سر پارتیه و چاوا دیکتاتوریتا خواه لسر پارتی و هوانین خواه فرض دکه ناخوازه با آپوره تیکه به ناوا ناکوکی و پفچونان. همو کشه و رخنین خواه دبه کنگره چاران یا PKK کد نافبرا 26 و 31 چلیا پیشین یا سالا 1990 لدار دکه. دو کنگره ده او ساری باران دنگی هری بلند تینن و او پروژه خویا ریفورما PKK بسر دکوین. آپو بریار و انجام کنگره یا چاران قبول ناکه و فرمان اگرتنا محمد شنر ده و جا عبدالرحمن قایقجی فایق دخوازه شنر باویج زندانی لی فایق شنر و ساری باران به هفرج PKK ودقتن و PKK وجین ساز دکن. شنر و هن هوالین خواه تین قامشلو.
پشتی دمه که PKK جهه وان ناز دکه تیما کشتنه دشینه سروان دی یکی مجدار 1991 ده محمد جاهد شنر و فاطمه تمل بگولین PKK جیانا خوش دست دن. تی لبنانه و لکامپا لبنانه دی بینه کو زندان هیه هنه کسین کو اوان ناز دکه و اوی ناز دکن ده هندره زندان آدنه هنه کس هاتنه تصفیه کرن روشا PKK دبینه لبر چاوا کتی چه حالی باشه او ریخستنا هانه او کتی وی روشا کامباخ و کی بر پرسیاره وی روشا هانه آپوی دیرکت ناکوه یعنی ناکوکی و پفچونو دبینه که روش چوایه وکی کسکی یعنی حزکری سازی بوینه دبیجه همو مجار همو کشه همو پرسگری کن ریخسنه ده هندره کنگره ده دبی ورن زلال کرن و لسر ور آخفتان وان پرسگری که هان وان رخنه هان و پروژه خوی ریفورم خوازی شورشگری ریفورم خوازی شورشگری ده هندره PKK ده هندره کنگره ده آنجا خوره گفتگو کرن اگر حوال ببینن راست و بریار بستینن اگر حوال ببینن نراست وش خود ببینه ده چارچوبه پیش نیازاده به وی هسته هانه به هسته چارسریه به بیرو بوچونا چارسریه به بیرو بوچونا کو PKK پچکی وگر PKK و شیوه تبگر آپوچیتی آکو ده هندره زندان آمده ده هندره محکمه دهات محکوم کرن نتنی دولت ترکات محکوم کرن ناوی آپوچیت ده هندره محکمه دل سر ناوی مظلوم دوغان سر ناوی کمال پیر خیر درمش محمد شنر ده هندره زندان دهات محکوم کرن اگر زا آلتون صاحب و مثلا هانه دزانه اگر مظفر آیت صاحب و چیروکه هانش خود زانه صبری اوک پشتر کت زندانه ده 85 کت زندانه های جوان مسئله هانتنهی لیدی کسین زندانیین PKK ایوی چاقی ایکونه هادنا و PKK ده دی کسین سرکه رضا آلتون و مظفر آیتا باش و چیروکه هانه دزانن محمد شنرجی بوی هستهانه بوی بریارهانه که PKK وگره PKK ایدی نمینه آپوچی و افریخسنا هانه کش ده خزمتا دیکتاتوریتا عبدالله اوجلان ده به چو هندره کنگره مناقشه جی بو پروژه محمد شنر بريجيم لسر آخوی لسر 3-4 هیمین بینگهین دهات آوا کرن یک شفافیت آبوری کراپورا آبوری دبی وره دیار کرن که پرین PKK چواتین خرج کرن به چه رنگینه هموتش اندام و سرکرداتی PKK استراتژی کمیته ناوندی هی پولیتیک بیرو تنه جیگر اوجلان جی تنه دو کنگره چاراده یعنی جیگر اوجلان دو کنگره دواجی ده نبو دو کنگره سیاسی نبو دا چاراجی نبو دو کنگره یکی تنه ده بو لی پشتیوی جیگرش اوجلان رو نما اوجلان جیگرش خوره نهشت یعنی یک اوجلان بمره به امر خودی بمره کی جیوی بگره و جیگر حتی کنگره دار بکه تو نبود به مسئله هانه ده اف و محمد شنر دگو شفافیت آبوری دگل یعنی چیکلین اف یک پرین PKK چواتین صرف کرن بچرنگی دو تیکلین PKK به سوری و به ایرانی رده به زلال بند به شفاف بند بچرنگینه و سر آستا سیاسی و ریخستن جه هایدار به اوجلان و آپو دبن کنترول ریخستنه ده تیکلیا چه بکه به رژیم سوریه و ایرانی ره افر گرینگ بو سه تیکلین به تفگرین کردستانی به تایبت کردستان عراقی ناکوکی چه نبن آلی کاری و پشتگیری هبه اگر نبیجی دجاتی تنبن افشی پر گرینگ بو هسته کردواری هسته شورشگری ولاد پاریزی دوی خالا دهانه ده دیاره 4
کو شێوەیە خەباتا PKK خەباتا جەماوەری سەرهێلدارên گەلێری ev tiştên ku Mihemed Cahit Şener di hundirê kongreyê dixwest piştî Ocalan û PKK Mihemed Cahit Şener kuşt ev tiştên tiştê ku wî dixwest serhildanên gel li Şernexê û li Cizîrê û li hemû deverên Kurdistanê di not û di duad û not û siya de îdî berfireh bûn. Mebesta min ji vê meselê ev projeya hanê di hundirê kongreyê de ket dengdanê û li hemberî namzetê APO ku Xelîl Ataş bû namzetê eskerî û namzetê siyasî Cemîl Bayik bû her du jî têk çûn her du û di bin dengdanê de proje bûn biryar pêşniyazên Mihemed Şener bûn biryar û Mihemed Şener deng anî dengên ku li hemberî ku bibe berpirsê siyasî berpirsê siyasiyê di hundirê PKK dûî temenê hanê de dûî temenê xwe yê 32 salî 33 salî bibe berpirsê PKKyê siyasî û Sarî Baran bibe berpirsê eskerî ê PKK her du yanî namzetên Ocalan têk çû. Ocalan rabû çi kir darbeyekî eskerî li hemberî kongreyê çara li darxist û emir da bigirtina Sarî Baran û bi taybet Mihemed Şener ji Fayek re got we li gorî welînformasyona jî we guhdar kir piştre we çîrokê nas kir. Lê Ocalan piştre çi kir? Çawa yanî berî ku Şener bikuje ji bo ku tu Şener wekî xayîn wekî ajan wekî mît tu wî reş bike berxwedana her rojekî berxwedana Mihemed Şener di zindanê de bi qasî APO ji roja ku çêbî heya roja îro her rojekî ne tenê awî Mustafa Qeraso jî di nav de hemû kesên zindaniyên din PKK her rojekî di wê şert û mercên tarî û cehneme û jehrî ê ku di salên heştê û yek heştê û du di zindana Diyarbekirê de hêjeyayê APO ji A heta Z yanî wekî tê gotin yanî. Lê Ocalan çi kir? Ocalan çû konferansê zindaniya çêkir. Di vî konferansê zindaniya kî tê de hazir bûn? Gelek hevalên Mihemed Şener ê ku di zindanê de pêrê ê ku dizanîbûn Mihemed Şener di hundirê zindanê de çi sewiye bû çi ast bû di çi berxwedanê de bû û di wî konferansê zindana de Şener hat xayînkirin û hinek kesên ku di hundirê zindana Amedê de wekî îtirafçî bûn dîsa vegeriyan nava rêxistinê wekî Rehmetiyê Kanî Yilmaz di hemû li dora APO civiyan hemû biryara APO destek kirin û Mihemed Şener wekî xayîn hat nîşandan û gotina APO pêk hat. Ka em li hinek wêneyên konferansê zindana em lê binerin piştre dîstan vegerin biaxivin. Berî kuştina wî bi çend meha hemû girên PKK vê ku di zindanê de mabû ez texmîn dikim Sakîne Cansiz jî nav de bû. Sakîne Cansiz ku nîşanliya dergîstiya Mihemed Şener bû. Gelek kes dibêjin yanî dergîstî bûn hin kes dibêjin zewicî bûn di vê mijara hanê de gelek gotin çêbûn. Lê tiştê ku yanî hevbeş ku têkiliyekî evîndarî û hezkirinê di navbera herdiya hebû. Her du ji damezrînerên PKK her du ji zindaniyên PKK lê mixabin Sakîne Cansiz wilo tê gotin ku ew jî ka ji tirsa ka bi çi rengî ka bi çi awayî li gorî Abdullah Ocalan çû
محمد جاهد شنر خاين درخص بشتي چند محدر باس نبو PKK محمد جاهد شنر كشت لقامشلو اف كسن كود وي كونفرانسي هاني ده حمول چبكا خستن قوتن بجي سروكاب يعني ابي از دخوازم دفر جيدت انك تشت بيجم كو اف كسن كو جناوا PKK دركتن انها پر رخنين لPKK ديكن مالا وان آبا ساعتا وان خوش تشتكي باش تكن تشتكي دي جهدية اللي دوي دما كو بيويست بو كو پشتگیری محمد شنر بکن پشتگیری محمد شنر نکردن ويبتني هشتن د کنگره چارا جيده و دما كو جو PKK جي قطبو ويبتني هشتن پشتگیری وي نكرن حلوست لهمبري آبو نگرتن يعني اسكار ميناك جي بيجم يعني دما كو محمد جاهد شنر جو PKK قطبو وهات كشتن مديا PKK لهمبري شنر دست به رشکرنه کر يعني من سرخبون جي جديد ارشيفا سرخبون كوبري يعني هنا شنر دناوا واندبو لدما شنر دف جوان برداو اف ارشيف هات بو ديجيتال لسرية شنر اكستانينو و رشكرنا او رشكرنا هاني رشكرنا بريارا او جلانو دوير رشكرني جيده دوير رشكرني ده گرلك رولا اف گرگرين كنهاج PKK قطبونه مخابن او رول هبو اوبجكتيف سوبجكتيف ديركت نا ديركت يعني دوي دميده سليم چروكا نكسكي هندكك بودناوا PKK ده صلاح الدين چليك نه هندكك بودناوا PKK ده شکری گلمش نه که هندیکک بود نوا PKK ده گیرگر بون اندامین کوبیتا ناوندی بون نوا مدیا PKK ده کار دکرن و اوی رشکرنا محمد جاهد شنر حمود برچاوی وان رو در واستو مخابن حتى روجا ايرو يعني نویس هاتی نویساندن نرین هاتی گوتن لسر محمد جاهد شنر لید ویده میده دوی چاقیده و اوانا جهه بریاری يعني نه کادروین جرزه بو نه کادروین ولو ربن و بیچاره بو نه کادروین گرگیر و استراتژیک بون دناوا PKK ده و دکاری بو گرانیه کی مزن چه بکرانا اف کسی کج PKK ده 1003 1004 جی خود بون يعني اوجي پشتگیری آپو کرن پشتره يعني نظام الدین تاش ده 1004 1050 ده نویساند بو کنگراگل کنتراگل او نویسین رخنهی ای نظام الدین تاش چو قیسا خوشبانا اگر دما کشنر پروژه ریفورمی لسر کنگره چارا پیشکش کر اهوه چاقی کنتراگل گرک بهاتانا نفساندن اهوه چاقی به پیشگیریا محمد جاهد شنر بهاتانا کرنا قال كس وجمع عاجز من خمناك لي اف كسين كوشنوفا PKK جي قطبونه جرك مره رخنين تندلو وانشي بك او بخنا الهبن او بخا يعني تجن فيا سر ايدن دا اخذ لسر هفدو دا اخذن هفدو كيم دكن هفدو ديشينن يعني جعريا PKK هيني ايدي دنافا كسين كوشنوف PKK جي قطبويه اف جي هي نل سر هبن برغي أجابدو تقينا أخاف ناصر هفدو كيم لكن أفتش دنافا كسين كوش PKK جي قطبونه هنا حتى روجا إيرو بردوام دكه أوجي PVC بالرخنة شواك أم رخنين تند PKK دكن وحق كرير رخنة ليف كسين كوش PKK جي قطبويه تفلي تشتيوان يعني تشتيوان قطبويناش PKK به قابكي بيروز وباش وهجاي سباسيه و يعني بسندانيه اللي حلوستي واني دناوا PKK دي جهه رخنيه حلوستي واني فيش PKK جي قطبو فيش جهه رخنيه خمناك برا يعني بين اقل مفراكن ازيد في فيديو ده ازيد في خلقه ده
كأم للدنجي أو خديا وي شيري كدام محمد جاهد شنر أو زكي كون نهمة محمد جاهد شنر زكي خد وبشتري لبرسينغا خوا وي خدي كر وي مزنكر وي دياري كرد وكردستاني كرك أم دنجي قهرمانا كرد جنا كرد تكوشرا كرد كو د آگر بردا بدنا خوا وكي بروتستو كرنا رژیما دولتا ترک فاشیزما دولتا ترک جونتیا 12 ایلول شرمزار کر ام لدنگی وی گهدار بکن اف دنگی هان پشتی ترور کردنا کوره وی پشتی کشتنا محمد جاهد شنر هاتی قید کرن اف دنگ یکمی جاره تی بلاف کرن ام وی دنگی هجا کو نها نلجیانه یه لی اف دنگ وی بمینی جدیرو که اف دنگ وی بینیش دیرو که و دبی مظفر آیا طالبی دنگی هانه گهدار بکه چکیل برخوا بکه رضا آلتون لوی دنگی هان گهدار بکه چکیل برخوا بکه شخوا اوجلان لوی دنگی هان گهدار بکه و لمریک بنر و از نابجمون بیشن یعنی اف دنگی هان اوی دنگی پیروز و دنگی جنا کرد روش وی بی 10 سال باتمان کولان و بناوی صالحه شنر ورداین پارک بناوی وی یانجی پرتوکانه یانجی جه دایکا اف دنگی دایکا صالحه شنر و تجاری جگوه کجرین کره وی درنکه گرشمتچی مهاتن ابناوا گرشمتچیا کتم مگو گلی گرشمتچیا ونجیان بکن ام ایرو جبوی شرف واش قهرمانك خوشوطان دنا ام نچنا گرشمن نبن ام کاسه خو بچرینن ام هرنا قول اوردیه و ام پرپوخان ام سالوغان باویجن لحقی واد ام سالوغان باویجن ایو دولانجی حیدر چلیک و امين ارجين رابو ببر الشرق كدن قو تعويت ليه كزارجي ما جي زردا بكوجن مقو ما زارجي ما بكوجن جي ما اجي قهرمان بلا زارجي ما جي فديوا قهرمانا واش ورش قلابه ولا من ديسا ايكو بمرة رابو حمديا الله تاش رابو رحيمة شاين رابو وازبو ام هرسك ام قدزيه ام چونا قول ورديه امين ارجين و ايو دولانجي قليه من اسال اوقتاي ركرن بوليسان بيشيامن بوليسا باهرديه دنقرتن من قرتن عاويتنا عربي لي باشي حمدياجي رضيال رحيمه شاين خلطي مقاويتا جلسي ازو رحيمه ما برن شاشي قلقولي ما إفادة كرن قوت من قوت أوتكيم قولنا قوت رحيمة قوت شكيجا فارتي قوت كوامة قوت من قوت فكا كلمة رحيمة بري ويدا سر كرسي رونشتاندن بري ويدان بارجي من دستي مداني نسر معسي حفظ جو في الدستي مدان حفظ جو في الدستي مدان و قوت بهربوخان أرناوا خلقي كي وخلقي او كدكي مقول خدي غرافينا زوسانا كم مقول بلي مزانبو كوجل من امين ارجين و ايو دولانجي هدوا قل يمكن باشه وقت تاريخها مثلا لأو كده يعني كده بشتي قطنتنا كريتش أبوجيا قطيا و بارتيا شهيدة يه مظلوم لوغان و عادت و اصول يه شهيدة ريبريا شهيدة بارتيا پککه وجين آوا کر پشتیوی آوا کرنه عبدالله اجالان سکرتر آپوجیا رابو سرده هنک پیویست به قضیه را کرد و خبردان عبدالله اجالان ده به گوت صالحه شنر
هیچ شر تکوشیناوی و مجادلاوی تنه تجی قالا تکوشینا خود کی و هنگی تکوشین تکاری تکوشینا خود تکوشینا دیا عبدالله اجالان بینی برچاف و شادی من هنه حما عبدالله اوجلا 7 ساله خبراوي وأوكاوي جهاباوي هاياوي حبسة زنديانا ديار بكر نار بشتي حبس صلاة شادي من واهية نظام الدين تاش وحيدر جيت المس من باند داقرتن مجعد لا أوجر رشان مقو ما ونشتنا سر الشامي لأوروبا مقو براي ودبني حبس الزنديانا در الزيان شار حبرا خبدنا سريتشيا ويتشار حبيب الدنيا خبدنا دوري ويببنا حشتا ويتشاري خبدنا دوري ويببنا دوزدا ويتشاري دنيا خبدنا دوري ويببنا شازدا مقو دياوي ناكي دقوكم من زانبونا اف بيتش جمنا يعني عدلا اوجرا جمتشي بيا بيا عدلا اوجرا دقو منيك وردان يا سدليوي منيوي بفت صندا دیا عبدالله اجلان قزته ترکاده بینا گوته اريد قزته تركاده قوت وشادهنا بإثباته وأوكا من مقو قد تحين مرابو أتشوم فوا مكتنا قروي فوات أطلع هات نظامه مقو فوات قوها مقو ويقا أفقروامه ويحطا كنجي بدومينه قو والله واحد كتبري ويحطا يصدر جاب دومينه ولا مقول مال خرابك يصدر دومان ويبرانا كيدني بباب قربانا ذي أوكي وفتحي قميش عبوقات هات والله ما متشنر كور بيت حبسيده مرابية من ليلوجي ليلا زانجي القروي بو تلقروي بون مطري منه جميل بالته مطر أوي مسلحية على النون جرت جاب دون كربو من مطري نايلون جيش خورت جا كربو مقو أمي هرن خواب شوطينن مقو أمي هرن خواب شوطينن من مطري خو أوها خصة بني إيلك خو يك كلاسة كلمبو إيلك كلمبو من أجدرنجوكي طيابوم ليلا زانة غازي مكر قو صالحة مقوها قو ما فوات طلعي هاتيا نوامة ديدكا مزني ورا بير خبر دن نظام بير خبر دن مقو ليلا إفادة دلي فوات قرتنه خدای گوته هری کلی مگو خدای گلاوی از هر مگو کازم خب شوطی نمی پای مکل ناید مگو از هم بیش مع عبوقات برا اوجی بین بمرة تکر نگروی مکلیتا خجی دا قیزا خواه مگو لاو از هر میشر درکی منگو تقیزا خجی از هم خود شوطی نم از هر درکی قیزا مگو قیت نایشه مگو چون دسته منه هاتن دسته خدای مگو هاتن دسته خدای از پیابو مخوارم سه چار گاوردم دیر حیمه جمال حیمه شاین هات گازی مکر و صالحات هری کریم گوزم با عبوقاتا بلا بین بمر تکر نگروی گولا اجیزه بیم گو اجیزه بیم مگو مدین دار حیمهش پای نفتلی مگو رحیمه گوها مگو بنی خوام از هرم خو بشوطینم لیت هرم با گروی كنت بيجي صالحات شيخ الشوطان زي عجيبة بالمسألة توي ذي قطعين كذا نايلن أزاهم خب الشوطينم أزاهم خب قربانا خورتي شوري شي بكم مقولنا شنو تاني كرمنا بيرجمعونا حبسة ديار بكر وشوري شي ناوا ديار بكر حقيقي مقول تذكر ريبنن أزاهم خب الشوطينم مدين داير حيما قوالا كنت خب الشوطيني أجي زي خب الشوطينم زي باشي قلت خب الشوطيني ماتي كوري خو قيزا خو يبچوك الكربيلي دزاروكي كوري من البام بون مقو او خداي خرا كريا وي آواز يبكى ازهر مخب شوطين مقو والله اجي ازهر مخب شوطين مقو رحيمة قو ها مقو بني امي هر مخب شوطين هيا ام شوطن ببنا رجك وهيا خلمة بطفينة كنت الباب بوليسا افادة السرم بدي تبيجي فيجن كي قلت يا ورا خب شوطينة ازي عجيبة بالمسألة قونا والله ازنا بيجم كنت هري ما اشترنا اجي ازي خب شوطينة دوم بكات بس وهنجي مثلا قال شوطاندنا او كده قال برخدانا تبع الدبي دريه حبس خانه جبوت شيء او عبد الله اوجلان سكرتاريا اكوجيا هرجار نكار برخدانا بكشينج برخدانا عادسه سبب شدبه
اجبر خدا چه وقت فکری یعنی از چه وقت فکرم دی یعنی که ایجا عدلا او جلال نوا خبکه گرام زیگا که کره میشه آپو عدلا او جلال خطیه گودیا محمد شنر حفت کلاس الخود کرنه لو ما خود شرطانیه ما حفت کلاس خود بمرزه ناتشن ولو ما حفت كراجي الخوت كرن من حكوماتها تركو بروفستو كر من شرفها كردستان راكر ومن شرفها شورشي بنت كر إجا عدلا أو جلادي كدياوي ناكي أو دايم داغيتا كري خو وشرفها ويهندات كر فشتي ويناكي كري من قهار عدلا أو جلا هي برينكي جين كريته بكيجا عدلا أو جلا أم ترد برخدانا ديار حبسة ديار بكر بسكنن چونكي برخدانا حبسة ديار بكر تاريخه كمزنه لتاريخ كردستان ده لبره او تاريخ حبسخانه ديار بكر ايرو بشرف فتيكا عبد الله öcalan de هنداكرن و خبردانا سر تاريخه برخدانا ديار بكر ده داويجه سر مظلوم دوغانا خبردانا داويجه دبي او نشورش بو ون شورشگري نكرن يه شورشگري كرن امبون او عبد الله öcalan دبي از شورشگري كرم لبره او لشامي الوقت جي شامي رودنشته بس ون نبا آگر دبون بس كوري وشهيد كردستان حبسة ديار بكر نابا آگر دبو او شورش يعني ون بتشدلي تشون نابا آگر ون خبر دل نابا آگر بحسكرنا عبد الله öcalan بو انجي بحسكرنا شهيد وبرقدانا بو أما حسكرنا عبد الله öcalan نتشون نابا آگر عبد الله öcalan سيلاك لندكر عبد الله öcalan بوليسا كيوي نقل عبد الله öcalan وأسبيلك كبوم أصالحا شنر برازانبك وأتش بيسمي خباتا مكرية أو كا مكرية عبد الله öcalan وقلتنا إشكنجا كدانا من مخصنا آسقية من دانا جرياني لدستي من دان من هايا من علادين زغر اللي هبو أتشبو ما با معصوم قرقمز بني دارا حولي البادكة وآمنوا فرسنده كره بلا علادين موها حد كولا مسيلح دخلت ناوي ماذا تشاط روجك روجي خدي معسكرك نبرة سري ومقوس بيلككم أزي خد قربانا واشورش قرابكم عبد الله öcalan بنا أولادان ليكتانا ويجملكيت يغلرم جشاين دوزمان خرابتن ويوكا رستكي طاب درزي وكلا برا هشي خبدا سري خواه تاريخي منهم دانابن قي عسل أو إنكار بك حتى باندا من نتشوج عبد الله öcalan را عبد الله öcalan حتاني كوري مجا آبوجيا نقد يابوجي كيد شو باندا مغامي واردات قوها بيدكر كبيرة دنيا دبا وهاد بيجا وهاد بيجا فشتي كوري مجوية قتيا وبيسلكا ويدي بشرفيا ويدي قو قتلا كسي بنير جبالا بدرخانا سرپيدانا كردستان اوكبو قتلا بيدكا وزاروكا نكرن مالا عليه ونس اوكا كردستان كرن قتلا پیرکا و زاروکا نکرن مالا جمیل سیدا بو یا پیرکا و زاروکا نکرن یا سید خان بو یا سید رزو بو یا شیخ سعید بو کس یا برزانی بو کسی مصطفى برزانی بو کسی د دنیا دا قتلا پیرک و زاروکا به ناموسیا وان نکریه او به شرفی او به ناموسی یا عبدالله öcalan کوچ کناچنه پیرکا او لکا قریج لپککی دا لشورسي دا لشورسي الفككي دا تمامش قتلا بيدكا وزاروكا بو كوي قورجي اجي اوكا كوي قورجيا اوكا واما قابا كوي قورجي بونا كوي قورجي بلا اول تشكراتي تخوارن قرال سر بلا خوي كرمانش نبونا كوي قورجي ما دام يبونا كوي قورجي درد كتن بلا غازي واكرانا قلتك تيخستانا ستيوا وبكشتانا هما بيدكي وزاروكي او كسي زيدي دولتا تركو فرمانا فلا راكر بيلا كوزارو كشتن عبد الله öcalan فرمانا كردا راكر بيلا كوزارو كشتن وكيدني كسي دفاقا سيك دعوة وشورشي وكردستاني كرنا نواد بيشم كسي قتلا بيلكا وزاروكا نكريا عبد الله öcalan بيبه وش دولتا ترك بيبه
دایکا صالحة گوراته بهشت به جهت جنت به ام تقلق سپاس كن ام دینداری تنه ام دینداری تا و هلوستا تنه ام دینداری تا و قهرمانیاته لپیشیا عسکرین ترک لپیشیا دولت ها ترک لپیشیا آپو لپیشیا کسین کشپکه کشی قطبوی لپیشیا دیرو که از بخوا دینداری تمه و دبیت لیبورین آمشی قبول بکه جبر کو روش کی جو روجا اجید نوا و رخص نهانه دبوم مخابن يعني ام جهاتن خاپاندن دایکا صالحة تو و ناوی خو عینی یکن يعني صالحة تو بکیری وی گله هان هات بکیری جواکی هات بکیری دوزا کرد و کردستانی هات و زیده لی دبی جواکا کرد دیروکا کرد جنین وکته دایکین وکته تجاری جبیر نکه جبر کته تشتی تکری نهندکه دیاریا کته دامه يعني احسان شنر او جید زندانات دیار بکری دابو و او گرتیم پگه دزانن محمد شریف شنر او جید ناوا پگه دابو و لسترین دم ده حشته و چاراده ده حشته و چاراده جناوا پگه درکت او جی روشکیش روژا کار شورشگری کار ولاد پاریزی کر ته وان زاروکی هان شیر ولاد پاریزی تداوان حسکرنا ولاد تداوان جسارت و قهرمانی تداوان افتنی هیجای کمره پیکره کش بوده چی بکه هزار رحمه لگوراته به جیه تبهشت به و جیه همو دایکن کردستان ای وکته کجیانا خوش دستانه جیه وانجی بهشت به و همو دایکن کردستان دبیش تبع علمن اشتهیم ببن اشتفیر ببن که چوا هلوست لهمبری آپو چوا هلوست لهمبری آپو آخافتن انتا لبلب دبی زنگل بن اب آخافتن انتا دبی زنگل بن و گهار بن دو گوه سرکردایتیا پککی در نکبه که چوا دست پیکی پس نیته دادن دمدیا خود روزنامه سرخابوند مظفر آیات دهات فوتوش تردگرد روزنامه سرخابون فوتو ایته در دخست لی پشتی قطبوین علایت محمد جهاد شنر چوا ایدیشی تد کرن و آپو تر رش دکر و تا کیم دکر و تا بچوک دکر ما آپو کی رش نکریه کی کیم نکریه کی بچوک نکریه کا ام نها ام لدنگ قهرمان گوره شهید گوره بزمان ترکی بشی بدنگ شهید کی مزنی کردستانه به زمان ترکی بجی یه کمی جاره گلی کرد کابره لوی دنگی هان گهدار بکه لدنگی محمد جاهد شنر گهدار بکه ده بلکی بچه کی فدی تیکه بدلی مصطفى قرصو رضا آلتون مظفر آیاتا و احمد اکتاش و همو سرکردین پککی ایکو نها لجیانینه ایکو جیانه چونش خواه ایشه مجوانتنه ام لدنگی محمد جاهد شنر گهدار بکن. Onarmak istediği bir oyundur. Halk muhalefetimizin amacı mevcut yasali gençliğinde bazı boşluklar yakalamak değildir. Yasali gençlikteki bazı boşluklar muhalefeti Alo. Gelinen aşamada ve muhalefeti geliştirmede bir araç olarak ele alınır. Durum böyle olunca gelinen aşamada ve değerliler seçim kanunu koşullarında seçimlere ne olursa olsun herhangi bir şekilde katılmak, burjuvazinin bazı boşluklar koparmak değil, burjuvazinin elimizden almak istediği, meclisin doldurmak istediği boşlukları onaylamaktan başka bir şeyi ifade etmez. Eğer demokratik bir ortamda demokratik koşullar içinde bir seçime gidilseydi, halk muhalefetinin kendi ifade etme özgürlüğünü seçimlere katılma değerdeki imkanları daha da güçlendirecek bir tarzda kullanabilirdi. Bu kabul edilebilirden mücadelemizin gelişme seviyesine denk düşen yeni mevkileri kazanmak arasında gelişecektir. Ama dayatman bunu tamamen tercih olmaktadır. Gelişen muhalefet daha dar bir yasal ifadeye zorlanıyor. Bu kabul edilen
bize göre buna en etkili bir şekilde karşı çıkmak ve uygun olan cevabı yetiştirmek gerekiyor. Görev erken seçim terörüne karşı muhalefeti korumak veya daraltmak değildir. Daha da geliştirmek ve ileriye götürmektir. Onun için sömürgeci faşist erken seçim terörüne reformist biçimler içinde değil, yönetici politik yöntemlerle karşı çıkmak gerekmektedir. Yazılan seçimlerin sömürgecinin teşhiri ve ifası için bir gündem maddesi olarak önümüze koymalı ve halkımız nezdinde meşruluğunu ve yasallığını yitirmiş bulunan sömürgeciliği bu yeni saldırısında boşa çıkarmalı ve kuşatmalı. Bunun da yolu seçim adı altında dağıtılan zoru reddetmek ve bu oyuna katılmamak, bu oyuna kesinlikle karşı çıkmaktan geçmektedir. Geçen halk muhalefetinde uygun düşecek en iyi cevap birkaç parlamenterle sıkış parlamentoya sıkmak değil, seçimin gerçek yüzünü peşinde gidecek tarzda seçimlere katılım oranını oldukça gerilere çekmektir. %40'ları aşan %50 sınırlarına ulaşan bir boykot, bu seçim oyununu halkımızın kazanacağı, halk muhalefetimizin güçleneceği bir dini platforma dönüştürür. Böyle bir durumda halkımız sömürgeci seçim terörüne en etkili karşılığı vermiş olacaktır. Bu sonuç ne olursa olsun çıkacak olan parlamentonun yasal temsil gücünü halklarımız ve dünya kamuoyu nezdinde peşinen sıfırlayacaktır. Halk muhalefetimiz böyle bir tavırla kendisine yeni bir takım getirmek hem sömürgeci burjuvazinin kefenini biçmiş olacaktır. Bunun her yönüyle açık ve net olduğu için diyoruz ki tüm devletçi demokrat partiler, örgütler ve tek kişi ve çevreler seçim adı altında estirilmek istenen sömürgeci faşist terörü kabul etme anlamına gelecek olan sıkış parlamentoya gir hesaplarını bir kenara atarak halklarımızın devletçi muhalefetini daha yüksek bir perdede ifade edecek tarzda bir devletçi demokrat red bloku oluşturmaya ve bu konuda tavır birliği sağlamaya çalışmalıdırlar. İndirme ve baskı yoluyla siyasal istiklal arayan sömürgeci faşist burjuvazi bu olanağı tanımamanın en iyi yolu seçimlere çıkmayacak bir Kürdistan ve Türkiye gece kunduları ve kırlarıdırlar. Bunu bir çevirme taktiği olarak ele almalı ve uygulamalı. Peki rejim diyor ki sandık başına gitmeyelim, 20 Ekim pazar günü halkımız sokağa çıkmasın. Kahrolsun erken seçim terörü, kahrolsun sömürgeci faşizm, yaşasın ülkeden halk muhalefetini, yaşasın Kürdistan. 1 Eylül 91 PKK rejim. Alo. ev şehîdê ku bi rastî ez deyndarê wî me. Ez xwe deyndarê wî û deyndarê hemû şehîdê Kurdistanê dibînim. Ev ê ku bi guleya PKK hatine kuştin, ev ê ku guleya dewleta Türk hatine kuştin, bi guleya rejîmên dagirkerê Kurdistanê hatine kuştin, ez deyndarê teva me. Apê min jî şehîd e, ez deyndarê wî me jî. Ku li serê Çiyayê Kurdistanê di 95 de jiyana xwe ji dest da. Hemû şehîdên Kurdistanê ez deyndarê wan me. Ji xwe ev rexneyên ku ez dikim bêşekî ku ez vî deynê han ez piçekî ez karibim vegerînim. Niha giringiya Mihemed Cahit Şener çi ye? Yani we li zaroktiya wî nerî xortekî aktif, spor, yani sportîv, xortekî ku di emrekî biçûk diberê xwe da rojnamegeriyê, xortekî di nava kar û barê sendîka de cih digire, xortekî berê xwe dide şoreşgeriyê û di wê astahanê de jiyana vî qehremanê han û jiyana Abdullah Öcalan bidin ber hevdû. Niha Öcalan ji mir behsa jiyana xwe dike û behsa şoreşgeriya xwe û qehremaniya xwe dema zarok bû, ka werin li Mihemed Şener binerin bêçewa bû. Öcalan nagê neynûka Şener di zaroktiya xwe de, di ciwaniya xwe de, di çepgiriya xwe de, di qehremaniya xwe de, di kurdîtiya xwe de, di hemû evê xwe de dawiya dawî bi biryara apû jiyana xwe ji dest da. Ji ber ana gê Mihemed Cahit Şener saxbana li vê dinyayê bana wê emrî wî
65 ساڵی بە وێ یەک ji rewşenbîrên Kurda eger jiyana siyasî jî nekrana wê yek ji rewşenbîrên Kurda ji pênûsên herî rexnegêr herî şoreşger herî welatparêz li hemberî polîtîkayên qirêjên PKK bana ez ji vê meselehanê bawerim lewma Apo zû wî ji jiyanê rakir piştî tiştê ku Mihemed Cahit Şener dixwest di wê çaxê de ev kesên ku di nava PKK Apo bixwe tiştê ku Şener dixwest Apo bişirikir milkê xwe û di nava rêxistinê de belav kir heta gotina vejîn piştî şehîdbûna Mihemed Cahit Şener ku PKK vejîn çêkir ku PKK Apo wê mirand PKK vejîn çêkir îdî gotina vejîn pir li ser zimanê Apo û pirtûkên Apo û daxuyaniyê wî dihat kar anî ev gotin yekemîn car ê ku daxist PKK vejîn Mihemed Cahit Şener ji bilî meselên serhildana reformên di nava rêxistinê de şefafiyeta di nava rêxistinê gelek tiştên ku sazîbûyîna PKK gelek tiştên ku Mihemed Cahit Şener daxist wê çaxê şerê wî hat kirin piştre PKK pêk anî û kir milkê xwe kir malê xwe lê dîrok heye roj wê bê kabê niha gora Mihemed Cahit Şener li Kîderê ye li gorî min bihîst li devera Hesekê ye wê roj wê bê Kurd biçin wê derê pîroz bikin wê gurzê gula deynin wê helbesta bixwînin wê Mihemed Cahit Şener bi bîr bînin wê belgefilm wê jiyana vî mêrxasêhan têkeve nava çîrok û roman û helbestan erê dereng maye lê wê pêk bê ev meselehanê ez xweş jê bawerim û ev kesên ku heta roja îro behaneya ji kujeran re dibînin ew ê lenet li xwe bînin kî bin bela bibe wê lenet li xwe bibînin ev dîrokar vê rêxistinahanê gelek kesên qehreman wekî Mihemed Cahit Şener hene Enwer Ata jî pîrengî bû Orhan Aydin jî pîrengî bû pirin şehîdên ku bi destê PKK jiyana xwe ji dest dane pirin bêhijmarin ev aliyê tarî ev aliyê qirêj ew ê rojek bê ev rûpel bi rûpelê vebin Fatma Temel ciwana Kurd ku bi fîşeka PKK jiyana xwe ji dest da ez dibêm qey birayê wê Elî Temel şehîd û helbestvanê Kurd ê ku di zindana Amedê de ew jî maye ê xwediyê helbesta Amed ku li Dirbêsiyê mi bi dengê Rûbar Şîno bihîstiye hunermend Rûbar Şîno ew xwediyê wê helbesta hanê ye Fatma Temel xwişka wî şehîdê hanê ye berî birayê xwe ew giha şehadetê bi fîşeka PKK bi guleya PKK ev dîrok wê tarî nemîne ev mesele wê veşartî nemînin wê giya dibin keviran de nemîne çawa îro ez vêm carahanê ji bo bîranîna Mihemed Cahit Şener tînim pêşberî we ku roja pazdê çileya paşîn rojbûna wî ye ez di huzûra wî de û di huzûra we de ez dibêjim Mihemed Cahit Şener rojbûna te pîroz be Mihemed Cahit Şener ez deyndarê te me û ez dibêm qey gelek kesên wek me hene deyndarên te bin deyndarê te ne heta xelekekî din di nava xêr û xweşiyê de bimînin